Mame ma akwaba emfa umbra Ghana SM TVGH so wofre me adwoa searching. Yero si edun katia kasa na se nyina ne se one city taxi a yero John Dramani Mahama e de ato fuel 1 liter so a driver for esu kuromu ha no John Dramani Mahama enyi sika ne ntu ne boto samoya ma adwene se sabi mumu bi mu baba be kasa se akwada wo sua se de esi nante a yenso ye beye ya adwene se nkwada ye sua rea ne yayi mu ano yewura asi edun katia akufu ado taxi o de to yi levi so no me say nana ado dankwa akufu ado ne baomia aban taxi a no mo de to yi levi so a ne etua ne kurom ha no enye ufunu kotu na wo hye ne nti ene ye de sa 1 cedi taxi no eto 100 cedis so no yewura si edun katia e ka sa ufunu kotu na kametimi ama fum sudwa atu na makọ akọsesa bi wo fom asi abrewo lemumu bi mu ya madwene se moye like mu ye entertainer e wa amanyosemu a yan mu bi ye bekata ye ni nso aka ya adwene akire mu ai John Dramani Mahama enye to emfa nwuni boto ye wokurom ha ena mo soru si MPP aban ekon so se Akufuado eje Ghana to na munimuni ni ode to no ye from 2008 mo ba aban mu kosi 2016 mo ba jeje oman yi to de kodi dan no e wo trasako asi edun katia NDC aban mo meka nkire yen from 2008 dubesi 2016 ni ya mo de ma Ghana for mo baje Ghana akonwa emfinhia nwotwe adekodi airport ya mo de ma Ghana ma mabunu nya asomfaso timamufuo nya asomfaso kuroma enya asomfaso momra emeka nkire ye wosi John Dramani Mahama e de 1 cedi tax ato 1 liter so all because of say ye benya nkanea e wo kurom ha enya sa John Dramani Mahama buy wa increase electricity price over 14.something% e wo kurom ha enti wo pesa wo kira yen se John Dramani Mahama momu de anye to emfa nwunu botomu ni Akufuado obeye free secondary school wo mayimu obesisi hospital si twa kuroyimu hiaye obeyi akwan twa kuroyimu hiaye district assembly sifo anu omukọ adwuma omutiti nnuase obesi ultra modern story building ma wo mu kuroyimu a police fo atenaye fire service fo atenaye a soldier fo atenaye schools ahodo adan a obesi ni kurom ha no sa aban ne de age taxi ni di John Dramani Mahama nye taxi ni o de ye adwuma be say momra mayen kontankire oman 2008 mobile fa Ghana akonwa e de be wie 2012 adekodia potia mo de ma oman ma Ghana fo enya asomfaso me say ye be fantenta fidie we so a expose mo NDC party no naked ama Ghana fo ahunu se de musitiye me de say ye manketo a omo twro BC enche na omu bewura secondary school ye nyina ye wokurom ha ye nyina ye wokurom ha obije 1 cedi tax ewo 100 cedis so ehwe nkwada kwa entua kapre ebra na Ukraine war ewo kuroyimu ewiase COVID-19 ewo wiase eka wiase nyina sikasem including UK sikasem eseye America fo esikasem eseye sa aban no etimi hwe Ghana nkwada akwa ene Ukraine war ni ho COVID-19 ni ho musimo ba abeyi schools wakese free secondary school mu namo mo de mo ma akokọ sa school no prempe no
opoku ale nom edisade college nom ni ade mu beyi sukusu akese na firi ho na mu ministers ni MPs mo nko amoma na betimi yakọ ya nya nkwasiafo na egu krom ha o NDC aban sabi mu andareti yan ya yeti krom ha se ye agimifo no ya nya nkwasiafo ye wura John Dramani Mahama wo ka kire ye dwam se oba na even private secondary school wa be ye ni free krom ha medical ka kire wo se ye mamu metoto mpapa so madwene ne se eduru 4 years ya na makohye media fo achi ensantwerofo makohye ahemfo numu bi achi yekodada nkwasiafo no ne ye ka se ye be ya mo ya anye enti munyi sika na mo meka bi mayen munkoye dedengu nkwasiafo na so David Kwachima woni gala wakoton ye yanto oni sika wode ne babeko free secondary school me NDC aban maba betwam enti monko kankire David se ne party ni NDC sankwasi asem no ye betwam e wokrom ha yes ye bema Ghana fo ehunu aban a wodwene ye ma eni nchirima ho me say yabama Ghana fo timamufo ehunu NDC political party no said ye musitie munya abotere yane mu wokrom ha yewura John Dramani Mahama 6 months eko 7 months o ka kire ye se o be run 24-hour economy ama mabu na wo fie enya adwuma ye ena 24-hour economy na ewoy o ba na wodi abobo ya aba na wabefa mabu na kodua nnua ene enuadua no ewoy oba na wabeyusu helicopter na wama mabu na kosevu nyata no mu bi ewo nwuram enye ye mu bi ne ye ka hye ma no o policy a wode baaye no mu koshia na mu di o man we hu fe wo ho ye be expose mu naked ewo krom ha munya abotre ne ye yanketu o ni yeye eyenketwa mese metu me ho asi ho ewo krom ha ama nkwada ne daachi ne nchirima ehunu mo munipa bone ni mawudi samu a moye ne kuro yi mu fusena wati dwomu de oka kire me say free secondary school hu hia menini ni asem because ono ne ba twere JHS ya obema na koboga akwotena wo maame nchen na wako free secondary school wo ho because ne ba ne din di sedu kwa me pepra kwa ku beeko kwa ku yaboa a sabi se yehwema wo betwa saa policy ni mu a saa nkwada no daache ebeka no mentina ho dabi krom ha ema NDC fo mo mfa oman fanfule mema ye nuanom achemfo ehunumo mema ye nuanom abonofo abatan ehunumo mema mfantefo abatan ehunumo mema asantefo abatan ehunumo mema akuapemfo ehunumo mese ye ntenase wo krom ha mo jimi yen ache NDC aban mo buye kwasea ache ewo krom ha yantena ho dabi se asset to catch them say free secondary school abese school a menini ni asem because kwa me nkroma pen so ena ni nua mo benefit free secondary school abepem ne enti ono ne ba wie JHS ya obetimi ama na kosandema Pontamale Tamasco akotena wo ma menchen akosa school ni bi free enti yantena ho tina me say menuanom akamfo mon sorry na breduru mfantefo se ye wadia oye mon sorry ye ma NDC fo mfa ya dwene ni agoro ya bere ne nsem hunu tie ne nkwase asem tie okrom ha ya bere mo eni mo policy amode ba sabi nyansanim